Sakbay ko kantahan kakabsat dahil ito'y biyag ti agar-arem kat i-shout out tayo mampay dahil iti followers kan kakabsat tayo di ta Pangasinan. Anyan arigat di awan asawa na, awan mang paputot di kamin na. Ituret mutlamin na napiyantun masarakam tayim nas pagrubahan nga agas nanto alimain sa saan. Agbanbaniit man di kaaring ko, ketay di pusok isot iyapan ko. Barbaring no dumapis, tarik na managpili, ngayasot kagasat na, tuy mas na ayan unay ngarik na. Tuinong ko no alsaat mo riski may sulat narasag nga ipakat panagabog ko ading na banaya. When ko nam numayat ka, when ko nam manugot ka, manugod nga si tatalugod at no nagsaring pitik to'y puso. Tuinwang ko no alsaak mo riski maisulat darasag nga ipakat panagabog ko ading na banaya. When ko nam numayat ka, when ko nam umanugod ka, umanugod nga si tatalugod tapno nagsarde, kutog-kutog na ito'y puso. Shout out po lang amin kadagitay kakabsat tayo nga dadita abroad. Magananat kayo amin kakabsat. Don't forget to follow and share our page. Thank you.